živiš kao zombi, u biti ideš gradom, ne prepoznaješ ljude, promijenjen si psihološki, propadneš psihički, totalno si izmijenjen, više te nije briga ni za što, da li će te zgaziti auto ili to sad nebitno. I pakao. Kad sam bio u bolnici u Zagrebu, dakle, mama i tata su bili užasno zgraženi, vrištali su preko telefona, tako ti to i treba, kad se tako ponašao, ovako, onako, i uglavnom nisu došli po mene u bolnicu. Kako sam to rekao, dakle, tom svom menadžeru u povjerenju, očekivao sam da će to isto ostati između nas dvoje, da neće ići dalje. Kao da ništa između toga nije bilo toliko vremena dugo biti s nekim, onda on pobegne bježeći od stvarnosti, ignorirajući tu bolest, svoju, tvoju, svejedno.